Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusagerunde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station Naboigo Bachagiro Orusagerunde Ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Kiresimi Enokem Agrovet Limited Growing Healthier Futures One Harvest at a time. Akitika wanoni nyokenya ende. Chai. Omongnero wachile. Tikanga ende. Obuneka. Ya, tikanga nyokenya ende. Ndizi TV. Obwansu. Gusii. Mwancho muliri on Ndizi TV na ndechinga gichaba na kukwariani asemesa ya mangana maya yense EYEMO ya bono marwaba noko semerikwa na niko kwa wate weekendi yago yarenge ntoera rwana nekro yarengeri tukulia Jumamosi tariki 22 mutinyo 12 mwaka 2022 egeranene abakristo baendete kuyarigani gojia se Christmas igichuko bali tukulia Jumatatu gitariki 25 omwaka uyuiga noko semerikwa na niko endete gutwara litukulia oligia nechinga chebano kukwarigania asemesa ya mangana maya asenjera ya boni gairi komanya mange ali atekire imenesiko ya Gusii abune chingongo nyechense ili anyimo cha sugusu amona bosongo amo na manga nyareka watka sabali kitu banyaba gutwara ni kuru chinsemo awo yokaba mona inche uikomo ngo konyurina gosoa sensemo yemitanda Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boiga sensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News asense media X @Ndizi TV News ekiato konyore asenjera endongo boigo enambeto nigo erasiskini yao inayotutumira uchumbe yao asimarogoba ya boni na magana dokorekana ekrobono omo state spokesman anyare use state spokesman Hussein Mohamed anyare gakwigera umuraibu ense anene garaba Kenya banyare bakumajubuna neri mocha korete kwenda asense EYEMO yabo ya sugoi na kwena na endagera anene kero yanyarithige kubekwe mebuke cholire ebicha yumuraibu ense kolende Hussein nigesoke na kumwigera batabuna yaya umuraibu ense taribona chaka mangana ayo kuneni ganchagite ko chakiro mwaka 2017 wika boni ingati yali agendete korekana imenesiko ya Gusii karboga ba Kenya baboriwe kwena kibana ko babale maiso jinga kichi yege menge gendete poiko asichipare kubatikana basokane menge gendete korekana ime na isiko ya Gusii mwachubo kole ndikiandike komeka tokubata na choshota kurwasense medium ruwe manyererio Petra Mokeira na rasense mayeriogi amonechi bicho kwena kivyons byagochira senjera bene yoko yasoma gocha sole ninje BRIGHTON MAKORI. Ayense EYEMO noni kutunjaga kurwase county ya Nyamira sebona basaye banyadire bagosemiwa na kubolivina bagendere gutwara chimbo chingi yanenekero bale asomutimoko na sesugukweyiga gakwana usibako tebiwa ayonsi na sekansa ya Pentecostal Church ime yensemo yage sole yegotoka sebunge ya West Mugirange county ya Nyamira ase balenge asomusangano babasaye asabanya bagosemiwa nerebu yabanyare bawetanga kurwa chimbo chingi ya karobale chimbo chimbe batware chimbo chingi ya karobale asemeyega awo endenandekewe ikengaki ya channel banyalba goswa asiskuru awo anekarwale asumudumo gomolikitu cyo mangina twara ne roboti rokubwatia nigo chikanisa chigendetse kwaligania emesangerekano ingaki yerusa na nene mono bunatuligereti goswa ase umoyega bwe Christmas ase kanisa ya Nyamira South Pentecostal Church egotoka ensemo ya gesore ewodio township West Mugirango county Nyamira bare EYEMO yabo ni abana buye kegolikia mambia igo twaro chingambu yabache banyare kubekwa oborosobuya oboroso bolime ya Kristo
bakora uno murandia bwe kanisa eyo aserie cha Wycliffe Orutwa, Dan Nyambane, James Otara, mbate yaba ekerenga ekenene kyo musangerekano yo nokorandelia abasaye abo urechinchira chingi yababwendera chakomenya ibabona barwane baito twa chinga baisego chaga basime kwe aseringalia nyasaye libakonya sobo bwa mutwe n'emyaka yo cha mutwe ende to tware kiare kemoiro gete nyasaye kwa kwanera na kibara nyare komenya sobo muboiga bwaichoirwe nebibe binge kusena mangana manga yago itaba sae anena mona obugima bwabo bogocha kubwa mono mugutono bari bwengenchenene mwalimu okutora na bari wetekegima abakenya mbasemi gotumeka engake Yesu gukubuya asokora ebintu birabe bikobagacha tali ebintu byobosiru ngoso watora Christmas engenchenene ye Christmas taliyo kuria mandasi na kunywa na gotinda na kwenda se kirachinde ekirenge kenene no kuinyoranga Kristo na ibole tu agacha nsense agacha gotoboria kuri no komonyora Kristo asobugima bwito anyare gotora tuyarigani gocha sare kagocha asanga no tolime yaye abasaye mbasemi otwara chimbwa chingiya koigwera abayiboli n'abalimu babo elinde bachigotwara amatuko abosyo amaya abasaye tore kubademenga elimbo asikwe mambya wika obugima bwabo bwa rero babo menye buja babe nechimbwa chingiya batwara masikane sabayibori batwara masikane se abarimu babo bakwasomya sabasomba b'abanyasaye abakonya abasaye bonse pimbaga neli Christmas ekia ko kolia manyanga cyane walingo chere ngandole school eroberie after Christmas ogende school eroberie after Christmas ngocho inyole university abakonde university abakole university ngoli yole meremo tangani nyasaye asaba iboli basabo kubwaterana n'abarayibande asoko kinya abana buya anene mono asoko borokereria kinga kyechi kyerusa linene gocha asaba iboli gatoko kanya abana gocha asama fundiso bana mbagocha asama fundiso anya abayiboli magokoro mukya tubwaterana n'abagambe bito na serikali egera abana baito bwasi kinyumba bagenda simigutanire banyora amafundiso eline baranyare gukina buya bamumanye to mwana unyasaye abayiboli muto bwatsi nekera mo kutubwatisya nyasaye kurambura koboko abana bakina senjeringiya tukuchiko chaka ochanu ali kwenda bakanda sukuru cyabo nyasaye tutangana sikiralingana ginko reporter ya Ndizi TV korwase county Nyamira Job Maangi se county Nyamira nyaro kwarigana na Job Maangi ne odokwena na se county ya Kisii twende gwika asensemo ya kyoge nyakoe asibono mumenyo ya mogo sumo samalimu yakuru asensemeyo anyaraga kubaroseria abamenyi bensemeyi anena bana boda boda amache ayabara anyare bagotumeka ase ensemeyo manena bana boda boda kuru asensemeyi nigo baga okerege tambokirekyo asiba mwakeire buya boigase baborire abarayibande koirera engana buneyo na kubarose no enechipara no ena amache ase ensemeyo Vice Chairman ya kyoge boda boda na irelele yo minto basenga mbiyamona songa togekera macha yainga asenge jona ratu anyarero murai omo mutangani otobekire ase guru yani asense melio gotokonya buna ndo barunde batu tora ndabe mbiyamona moyo yo abwa tagendera gotokonya butambe kali ndutueke ne abantu bande baranyare goike minto abanene nabake ne bazenge gukwana abona arora ikiangasi kiangire gocha mbekera omurabe boda boda amache banya kunywa na mutogenderete ntu abeka makoro batima ata abunto genderete ntu gasi no eto libuna tuli nasato bwatesi este genera ko sobugone na abana bwa bantu ba mintangega ekuna kinya na arora tigawa nywa amache ko na nyoranga igasi ba korone nkomu alafu na kubwa mono ko nyora 20 bobu chuko gora amache ne shida ona uye tigamba amache afuri banya kunywa so that 20 bobu ebakache at least beira nyumba uchumi bune yakongete aina urona te bune kiangasi kiangera kororokana agoto ranyara kuna ba minto bakotona kijinda ngiraga igete bimwe teri ncheketa naina amacha na yaito torabe toko yamane kya senjere bwanarate nduru chiko nyatiringa ngaka bare ya boda boda toko yatiringa gosene kiti toko sibenya to abegerwa asense mo yo wekonya ontonde bwansi ogweta ko gicha na yo kunyuna batoko mo etambura siba mache tari macha gocha kobucha ire ne kebuyugo kwagire pasenga asante amurayo ndo mwe musito re nyakwe woti kana garoche keiga etiga da to singete kengao atore ne masini yo sipiki piki tutware nsa iga kema yitwa beke bono kenya saba senia
ne pasonga ndre mutwe eto ndo bwa so tra mwana asante sana Wili kama chairman wa sub county ya Kisii South ye derete chipigi asese mayo borule digera anyora kunyora maje yo kunywa maya ngakie bina bona ngakie kyanga sikia baire nifagiti na gokire sana kororanga omungwano yo mo werure kubeka maje gaiga yani namurusiria kwa sana ekertogoska bosioni gobono Gusii agendere gosemi kwene kibuna ngolindare gekoro anene na kuinyora Gusii gosomonu Gusii ayaniga kwanetwe onse kerege tabu yajagetigwe ekike kumurekera mangana ye science ekikirikire na Bonvas Nyamweya oyori getege tabu ekyo anene asomoroberio osa soma yigoyo bokwene kibuna none science ngosomi gugire asomonu Gusii ka okwana oseba gokwana kinga kibanya bawekerana asoma yigoyi ngo badebna ekena kike tambugerekia yo kwene kibuna eketabu ngori kubire noyena ase sabu erajikurikwa na gosomiwa asumundu Gusii kya samatuko alibosino numugabana we county ya Kisii Bauro Simbaradini ga toko boko egetabu ekyo keratetu ne getabu eke yokere kengencho enene ochi ase Gusii samalita ngoro kwa choti nyakundi korwa mwenye kigete council lero gotwachaga sense moya iranda tutu chache south ase ogo chengera egetabu Gusii geri kireno mumbo ito kwa Boniface Nyamweya ase okwegera Gusii geto egetabu ekyo ya physics kitenge gocha somo witu Gusii dore no mogoko na nduro gokumia ebuku yaito emuma ekarumumbu ekachenjwa ekabariko mu Gusii korwelio noene egetabu ya egesomo byanyagori kusomo mwito Gusii eyo aya namaya twagera kuchengera namo Gusii kuna abantu bari bakwegerera Gusii ekyare Gusii geito yasire kulima Egarotogo sukabosioni gobono wa Kenya pamoja sako yagendeire kwegenderia asinjira endonge sibuigo banyarire bagosoa asinjira yekerero asokwegenderia ase ensemeka okwana omutendo munene bwe esakeyo isaka omwenga yaderuna egetambukiro banyarire bakoira no gokini esakeyo asababwatani ao anene bali barasisa ke banyarire bakogokera obokoreri bwe esakeyo eibare ase egekabono ukwana nene karwanya de baguchengera omwako yomo bobokoreri gose end ya annual general meeting ne wana badena mbachiko genda gukora imirimo na kwenda kubona esakeyo ya Kenya pamoja kogenderere ababwatani be sake igonyora bale ebitogi biri bakogaja ase esakeyo tremendously from the time it started. It has grown and we expect in the future we need to expand to other regions apart from Kisii and even expand our on our outreach and even the finances we give to the members. We started with the farmers, as the chairman had said. We started with the farmers, and the farmers are those with the lowest income in the society. These are the people we are serving. And we have reached at least everybody, even somebody who is weighing a kilo of coffee can be able to get some kind of financial assistance within the circle. So that is what we have done. We have reached to so many members, and we have also moved with the capital where we have reached. We have moved to the middle income people, especially the small and medium-sized entrepreneurs. We are nowadays financing them. They have accommodated our products. So that's what we are. Sense moya ye homunyakirogo bwe sake yu Fransa yeni nigonera tebiruna usatebire obuya bwe sake yanyareke okoranene aso mwako mugima asiboya tetebna nigo basoire asense melia mobile banking eyibono ya beire sirene goji asababwatani be sake yu asali teirabuna mwako woje ne warachi kugenda na bokoreri obuya ase ababwatani bonse banyarire bakokero murombero yo na wanyembali abagotu kodene ni gatetebuna esake yinige gwataba somu abange aboyigo bagendete okora buya ase esake yo 7 million ni kiasi ya pesa nzuri
lakini tulikuwa tumeanza sana chini kabisa. Tulianzia kitu kama 600 million hapo, ilikuwa chini kabisa, lakini ikaja 600 million, lakini kwa sababu ya vile tumetunza pesa kupitia bwana CEO wetu na management yake, sasa tuko na 1.7 billion shillings kama capital yetu. Na hatua nyingine ambayo tumefanya ni mambo ya mobile banking. Juzi mwanzo wa mwaka huu tulianza mobile banking, na watu wengi sasa wanapata pesa zao kupitia hata mshahara, hata kulipa loan, hata kufanya depositing wanafanya kupitia mobile, wala ambao wamesikia, lakini kuna wachache ambao hawajafuata hiyo. So hiyo ndio hatua kubwa sana. Hebu tuseme kama mimi sasa wakati nataka kuona balance yangu, siendi kwa branch, inapiga hesabu kwa hiyo namba ambao wamepatia ile private code yangu, naona ni pesa ngapi ziko, ni ngapi nataka kutoa sisi kwa M-Pesa, ni ngapi nataka kutoa siende kwa loans, kitu kama hicho. So hatua kubwa tena tumefanya ni hiyo ya mobile banking. Hawa wase ambao umeona, most of them are educated, most of them are teachers, retired teachers, retired officers. Wale wakulima wa kawaida ambao hawana elimu sana ni wachache sana. Ukienda hapo alafu uulize ni who are the retired teachers, they are the majority, who are retired officers, they are the majority. Kwa hivyo mambo ya mobile banking pia wamejua. Ekero togosuka bosio mo seneta bwe county ya Kakamega Dr. Bon Arwale nikabona mochiri abadeneri bibikambero anene omochiu just Martha Koome asogote abuna nigo barengetigo chigo chenjiri chiko lyabali bago toekana abuna nigo bakorro bosali abo anene oboiti asobategiriko kei egesibo kyabali baratoekana na nigo bagoikerani oboiti ase ense ya Kenya kaokwana anene asa matanga yamo ase county ya Kakamega nigaderina teribuya lichiko chenjiwa kolende nigesurogeta kere gotigara kerikeri nonye no yokorro oboiti nenatakire goitwa. Katika Supreme Court mnaanza kuambia Wakenya kwamba mtu kama mwenye ameua huyu mtoto akihukumiwa apewe haki yake. Wewe Koome sikia, kama unataka kupatia mwenye aliua Laura haki yake, na Laura haki yake nani atampatia? We cannot waste public funds discussing about the welfare of murderers. Mahali penye murderer anastahili kuenda ni mahali penye mtu mwenye aliua amefanya nini? This nonsense I'm hearing ati the right to life. Mtu ambaye ameua mtu asinyongwe. Mimi Boni Khalwal, as one of the longest serving and senior most legislators in this country, ninaomba kama ni kipengele ya katiba mnataka tutabadilisha, wauaji lazima wafanye nini? Nyongo. Na wewe Justice Martha Koome, kama hiyo kizungu mingi inatokana na mambo yenye mnazungumza na wazungu mkiwa in international conferences, we are not white people. Oigo mo seneto yo Boni Arwale ni wananyarega komo chenkwana ya Bob France yanaka ukwana na gote abuna rena internete ko seniga senia enyoma yo mosaja ko mosaja omokungu konda se Boni Arwale anyareka ukaningane ina ko yigikeli na gote abuna aba Kenya nanda bantu bamuobo etenya sai na komwesko tebwende dingani nya gukwaneru asense ya Kenya boigo tebwatie skende yonsi igasa tebuna neta kere ko gikeliwa kianda gikomi. Mukianza kufuata maneno ya wazungu, nyinyi ma friends mko hapa. Pastor, nimekuona rafiki yangu umekaa pale. Ndugu zangu wa dini ya repentance mko hapa. Sikizeni vizuri. Nyinyi ndio walimu wetu kwa maneno ya Mungu. Sisi hatujui kitu. Msifuate mambo ya wazungu, msituletee mambo ya wazungu. Juzi mimi ni Mkatoliki. Huyo mtoto alipatizwa hapa Mkumu, alianza kama Mkatoliki. Let me tell you, ati Pope anatuambia tukubali a boy to marry a boy, a girl to get married by a girl. Is he still a Pope ama huyo ni shetani? So you must help us. You must help us, the other churches. We must refuse maneno ya homosexuality kwa sababu wazungu wanafanya hiyo maneno. Sisi ni Waafrika. A son of Kakamega, a child of bullfighting in Shinyalu cannot sleep with another boy. It is not possible. Hiyo ndio ilikuwa ujumbe wangu leo.
Na nyinyi kama wazazi, msikubali kuwa katika kanisa yenye inaidhanisha ndoa ambayo iko na kinyume ya mafundisho ya Biblia. Garoto suka ko jibosini otokanda Kisii County ya Meru astoko nyora abara gatia bara ikorwa sense meibanyareba kuboli serikali kwangoi obotuki na kumanya ningikirete eproga gose umurikyo yomo bwe mitandao Daniel Mutiani Bernard oyo eritarindo megade na sniper oyo nyaraka ko bakidina budo nyarate ka gochererwa na goitwa no mubiro egotoka Kisii County ya Tharaka-Nithi ba ukwana nigoba ateberuna teribuya omonto kogosererwa goika goitwa osigosirumwa bwaye. Mimi ni kile ninaomba ni kwamba nyinyi watu wa siasa, hata hao bloggers, kwa sababu wanadharau na wanaandika mambo mabaya kati ya sisi zote wale walichaguliwa. Ujue hata kama mtu ni adui yako naandika maneno ambayo ikupendezi, wachana naye. Wewe si Mungu. Yeye atachoka, na akikataa kuchoka ataendelea fanyia watu kazi, na watu ndio wataona kama wewe ni mzuri ama si mzuri. Kwa huyu kijana, ngojeeni mtaona kutatokea mambo mingi sana, na wengine wenu wataumia. Wale walihusika wote wajitayarishe, kwa sababu watapatikana, wajitayarishe. Na mimi sitaki kufikiria nani, kwa sababu ile inahitajika ni ushahidi. Tunataka taasisi zile zinahusika kwa kufanya uchunguzi, wafanye uchunguzi wa kina, wahakikishe yule alihusika kuua huyo kijana ama wale walihusika wamepatikana, na hatua ya dharura ya kisheria imechukuliwa dhidi ya hawa watu ambao walihusika kuua huyo kijana. Hiyo itakuwa funzo kwa wengine ambao pengine wako na nia kama hiyo ya kuua watu wengine, wasidhubutu kufanya hiyo. Ndipo nasema kwamba tunataka rais wetu William Ruto, ingilia hii siasa iliyo Meru ya kuua watu. Tafadhali. Ya kwamba kijana aliyomuita chupua, waliomuita sniper kwa nyumba yake wakiwa na bibi yake, anaitwa Chupua Mero, apewe security kwa sababu yeye ndio kuna evidence kubwa sana. Apewe security kwa sababu akimuua, kesho yake wanahabari watauawa, kesho yake ni Mporo Mtaburi, kesho yake ni yule mwingine. Tunaomba kwamba wanasiasa na viongozi wengine ambao wanajua na wale watu ambao wanafanya upelelezi wa hii mambo wasiingilie hata kidogo. Wapewe nafasi yao ya kuzunguza hao watu. Ekero kiria ba Kenya bagendete kwerindu justice suguku ye Christmas ni gavana bwe county ya Nakuru Kika anyaratega kwena nobokonyi bwechindagera gojasa bamenyi bense meyanene bali batari kwenyara gose bali bakuru asichinga achitanyale kugura endagirika ukwana sense meini gathena enerenjere yamo yogo sanga na bali batabwati boigonoye na bana chintakana ina barbanyare bagosirwa chinga kechi chi Christmas. Economy has been a bit tough on everybody actually, and not just here in Kenya but across the world actually, and we thought that no other time would be so good to share this spirit as during Christmas, where we can just be our brother's keeper, our sister's keeper, where we just make sure that no family does not have something on the table and be able to celebrate Christmas. So for me, it's an exciting time. As much as we do all the other issues, all the other things as a leader, as a governor, this has always been very special to me. And I started this as a speaker actually many years ago, about 10 years ago. And it has just kept growing and growing and growing. But it gives me a lot of satisfaction so that when I actually sit down and have a meal this evening, I know that at least I have brought some cheer, some joy in some of the other families that are nearby, that are in the county. And actually on these same grounds, on Christmas Day, we are going to be hosting about 2,000 children from the children's homes across the county. And when they come in, they get breakfast, they do lunch, we do a lot of games across. We also pack them some food to last them about a month at the children's home. So, but that's usually the first gentleman's thing at the end of the year. So as I do this, the Christmas sharing, then he does that. And for us, it's really just amazing. It makes us feel like at least it's just a way of giving back, but also giving back our time. We also have our children participate and be the ones giving out the stuff, playing with the kids and all that. And it's just nice all the way. It's just again dina batumeki bejbara ni bagende te gose muna kwene kimuna ngo bari maiso anenenga keye
y'Abakenya bange bagendete gotara kurujinse mao cyase chinde aniga go jamaiga yeme baskano yebara korekana komentekana ase chinga kichiga akorinde abanyanyimbo nabamenyi ose nabatumeke bechi bani go baboriwe kwene kibuna mebaskone ingo kyanere kyagerani go bugima bwa bange bokargo siriwa chinga ki cy'Abakenya bakorukura sinsemo o na gotalera abamwabo chinga ki chiesuguku. Na ngari imeharibika pale Maimayu tumetoa, na saa hii wakati huu magari hata vile mnaona zinatembea bila kufungana. Tumehakikisha ya kwamba magari yote yako sawa sawa, na yale ambayo yanasafiri wakati huu wako na license ambazo zinatumika wakati huu zikienda hizo barabara. Watu wamenunua magari mingi na sasa hii congestion ya magari inaleta kwa sababu ya wingi wa gari. Kwa hivyo sioni venye itapungua. Polisi wanafanya juhudi zao kujaribu kuamua hii jam, lakini shida ni kwamba mahali hawapo. Unajua hawezi kuwa kila mahali, wako kona juu at the moment. Maaskari wako kwa ile junction na wengine wako hapa juu. Sasa huku katikati yao wengine wanajaribu kuoverlap. Sasa wanafanya jam kwa magega yomorgi bomokonyi bomorai bwense Dorcas Rigati ojaka kurwani hamarwa tanje na kwena kyona baliko nyora ba beire banyure binyuwe bingo irubare asijiri rehabilitation center nigobono atogire getambo kerekyo anenekero bali baire tu asenseme yubanyare ba gukora monchiryo amanene nigaya kwane dayekera atadede asenseme yor kalau imeye county Nyandarua atadona bono bali banyarire bakobwena kurwa sobutume bmarwa ne barachikwegwe mirimo awo yogokora none mirimo y'amaboko indi banyare bakwegenderia asinsemo awo anene as county hiyo ya Nyandarua za meche. Kwa sababu hiyo nayo ni biashara ingine mtu anaweza kwenda kufanya hata ukitoka hapa, na ni biashara ambayo iko na pesa. Alafu tutaanzana na mambo ya, nitamwambia Aposto akuje kutoka tarehe 27 mwanze kuonyeshwa mambo ya kutengeneza kabro na hizi fencing post. Tutafuta hata modding ile ya kufanya caravat, afu tutaongea na county saa ile wanataka vitu ya kabro na hii kaipu iko hapa na Laikipia tutakuwa tunawauzia. Ameniambia another good brother that is teaching you how to do this screen printing, na akona kazi nyingi sana anajua, na nimemwambia kama Christian tulisema sisi wa Kristo na clergy yote kazi yetu ni kuhakikisha tunawapatia zile skills ambaye zitawapeleka zitawawezesha either mtu aende afanye kazi yake au tutafute muajiliwe. Ne wiki yemo bono yetirege sumra ibwense Dr. William Ruto ayaraka okwana buna omoyo aetwe chingaki arigotiani wako bomura yo gatano bwense ya Kenya torenge omoyo bukona ja chingeni kolende nomoyo aetwe soko nintabali bakokorobo kurume na bali batari kugenda nebinto binde bya kolende ngane inigenda de komachiwa na Bakenya na barai mobunge uralienda utiende omo amoro ni wananyarika komo chingane yo asaboli umuraibwense atie komo koselia Bakenya kolende akole mirimo yae ya buna umurai bwense. We know that some of us, because we are standing firm, we are being threatened. The other day the president said that those who keep taking matters to court, we know that he's holding that sword for a purpose. He's going to dismember their heads. And the person he was talking about is Utiendemon. Because I'm the one who keeps needing lawyers. I want to tell him I'm not afraid. You can send 1 million people. You can send Gumbo, Owado, and 1,000 others, and I will not be threatened. If you think sending them to Radia, they will threaten me. Think again. Politics of this country has reached another level. High poverty and high politics. High price of living and high politics. It is very unfortunate. The unfortunate thing is that those who are supposed to deal with the high price, high cost of living are putting high politics instead. They are walking everywhere, even in Radiata. They are sending people to come and incite people instead of dealing with the high cost of living.
when we launch development projects like this, you will never find them launch anything because they don't develop anything. They eat everything in their pockets as we develop and we launch. So, yes, we want to tell them that we are behind Raila Amolo Odinga, you be behind Ruto, and tell us what Ruto has given you to bring to the people. Not words, not politics, but development. If you really have money for development that you went to AUTA to get development, let's finish the road that Raila and Uhuru left at Akadu. And now 4.8 kilometers cannot get to Assembly. Karotoria tigo chiokora ni gabono ringanaria housing barurigendete kukwanirwa nonyeka mbiruga nyarite kurwa amatuke meronkene na tano eyego chikoera gositariki 10 muti nyogo chumwako goja kabra chikoru richiburia ekolende nigo surveyors osensemo ya surveyors banyare bago kwanne goro ingane iyo anekro barokana kosira engane iyo ya housing defia karwade una nerebuya asubwaga chwijomba asense ya Kenya. For decent housing for Kenyans. Is it constitutional? Maybe not. But those are the things we are saying. There's a bill under discussion. And there will be the right forum where we are going to direct it and put the right language so that it's ingrained properly. There are many things that can be improved on the bill, including whether, because the issue is it unfair for an employee to be taxed to carry the burden of the housing levy? So that need to be corrected. But the big issue is, do we need a levy that should support the delivery of houses? Majumulira bunongo ikomweri bamangana itamaya yensa oze yensa ya mabana maroba ngo kubono endere kurigere wende tubwatia ekarongo eroberi ngirane asomuroberi bobosera bwenga katoji kumena jana Bishop Jali Saboke katoji kukwana mange anene igoro yechinga cheto asensemeri yoboroso bwechinga cheto asimaroba yabone boyo nyirage kuraka chinsesto chabona maroba njigere na SMS magana mayeri ngomanyi amange bwanande gwateka iminaisko ya Gusii ekobera bono ene gicheskuku wekemeroberie chenjiwe ebere tato ende bwenere asimaroba yabone no tobo ni otobwaterna na Joshua utakurwa sensemeri ende oene kuna byons byagojera senchera yabene karobalenge na Petra Mokeira onsi aene kiwuna aikire bono andi gotokweroberia asenchera yabene ande twensi na barabo toswe asumuroberio bubosera bwenga toska kyarene Ndizi TV obwansu bombagusi bana botamberiane Brighton MAKORI.